Meta kkumparat mas-sena li għaddiet, din is-sena pajjiżna huwa mistenni li jikseb qlieħ ta' madwar 100 miljun euro mis-settur turistiku, minkejja li se jkun qed jitlef madwar 10 miljun euro mis-settur tal-cruises. Il-Ministru għat-Turiżmu Carmenu Vella spjega kif it-telfa mis-settur tal-cruises ġejja mill-fatt li taħt l-amministrazzjoni preċedenti, kumpanija prinċipali tal-cruises iddeċidiet li twaqqaf iż-żjariet tagħha lejn Malta. Vella spjega li minkejja din it-telfa, kollox ma kollox l-industrija tat-turiżmu Maltija sejra tajjeb ħafna. Fis-sena kollha mill-cruise liners naqqasna 10 miljuni. F'Mejju biss mit-turiżmu kollu żidna 24 miljun. Jiġifieri f'xahar wieħed biss irnexxielna nżidu darbtejn u nofs daqskemm naqas mill-cruise line business. Turist li ġie qattab tala f'Malta jonfoq medja ta' 900 euro, filwaqt li turist li jġi bil-cruise liners jonfoq madwar 60 euro biss. Vella indika din bħala waħda mir-raġunijiet għaliex il-bilanċ finali huwa wieħed pożittiv. Minkejja li Malta sejra tajjeb fis-settur turistiku, Vella saħaq li l-industrija tal-cruises xorta waħda hija importanti. Vella sostna li l-Gvern se jkun qed jaħdem sabiex jikber in-numru ta' cruise liners u dħul li dawn iġibu lejn pajjiżna. Mhux qed nagħmlu dan billi nippruvaw nieħdu l-business minn Malta u nitfgħu ħawdex, le dak ta' Malta nżommuh u nżiduh, plus nippruvaw nattiraw business ġdid anke għal Għawdex. Fost dawn semma l-ħidma tal-Gvern sabiex jattira l-cruise liners lejn Għawdex. Barra minn hekk, il-Ministru Vella semma li l-Gvern flimkien mal-istituzzjonijiet involuti qegħdin jaħdmu fuq possibilitajiet oħra, bħalli wieħed jiġbed lejn pajjiżna turisti li jibdew jispiċċaw il-cruise tagħhom minn pajjiżna.